बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द इंसान इस्तिक़लाल और ग़ुलामी। बरदरा मौशमा निज़ाम इक़्तिसाद इस्लाम रा बसर में बरम हुआ दई नबी बहस व मुबाहसात वक्त कि इंसान फ़अफ़रीदा शुदा पेश अजीदर हदीस शरीफ में आया कि चल रोज़ या चल साल पेश रिज़्क़ अजी दर दुनिया हवाला मिशा बग़ैर रिज़्क़ इंसान बुदूबाश कदन में तना बल्कि मुतलक़ जिंदा सर ज़िंदगी करदन में तवाम नो रिज़्क़ इक़्तिसाद खुराक चाहे अज बुदे लिबास बाशा चाहे अज बुदे खाना सड़क वगैरह चीज़ें के दर ज़हन व फ़िक्र इंसान में बहुत ज़रूरत दारा अल्लाह ताला अस तख्लीक़ी अदम पेश इनहारा मुहैया करदा। इस्लाम हमेशा कोशिश में कुनत के इंसान कमाई को ना दौलत पैदा को ना दाराई पैदा को ना अस तरीक़े रिज़्क़ हलाल सर दिगर तजावज़ न को ना बाई खातर दर तकदीर दर हदीस शरीफ में कि वक्त एक इंसान अज मादर ख़ुद बदुनिया तशरीफ में आ चार मलक में आए चार ये मरफू हदीस या किशा तरफ सरिश इस्ताद में शा या किशा तरफ पाई या किशा तरफ रास्त व या किशा दर तरफ चप चार मलक शो हमू मलक के हमू फरिश्ते के दसर इस्ताद उनमू उम्र शनविश्ता में कुना रिज़्क़ शनविश्ता में कुना नक़्ल व हरकत अजर नविश्ता में कुना लेकिन इन नविश्ता इजमालीस्त तकदीर चार किस्मस चार वामी तरफ रास्तश वो अमाल इन्हें किश नविश्ता में कुना की तो नम दर मुस्तक़बल अमाल में कुना तरफ चफ उमलक आमाल बद व सो खुदा न खस्ता कि अजू सादर शवा पूरा नविश्ता में कुन और दरपा के तरफ फ़ाय के कुदा मलक इस्ताद हस्त उनु शमशेर द दस्तशास व उनमू ऐलान में कुनात के हर वक्त रिज़्क़ अजी जोंद अजी उम्र अजी ख़त्म शुद माँ बैनमी शमशेर अस तरफ पाई में जन्म के अस पाई दरावर दवा शवा नो बहरहाल दर तकदीर तमाम चीज़ाए मौशुमारा नविश्ता शुदास्त खुमा बाई फ़िक्र बायद नशीनम के न द तकदीर नविश्ता शुदा चिको न मगमा बरे में अनरम बरे माँ मेरा सन्नी तुरनेस्त बमाउ शुमा तगौ दौ तफ्तीश तलाश इलाज़मास फ़र्ज़ास अल्लाह तबारक व तआला दर कुरान चंद जाए फरमुदा के पुश्त रिज़्क़ हलाल फ़स्अउ इला ज़िक्रिल्लाह वज़रुल बैअ फ़इज़ा दर कुरान करीम कि हर वक्त के अज़ नमाज जुमा फ़ारिग़ शुद नबाज वफ़्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह ई आमरास के बाद रिज़्क़ हलाल खुद रा कमाई कुनित गदागरी ना कुनित दर आक़ायद बेशार बारीक मसाइलस बेशार अदम गुमराह में शबई के बरे मान विश्ता कदा के माई कार कुनम हतमन में कुनम नो के मैं कुनम नो पुश्तम नो विश्त नहीं तरह रकम नीस बहरहाल खुदा रिज़्क़ पैदा करदन इस्तिक़लाल ज़रूरी
حلال حرام شناختن ضروری است. صلی اللہ علیہ وسلم بحضرت عبداللہ ابن عباس یک روز نصیحت میں کردن. وعن عبداللہ ابن عباس قال كنت خلف رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على ينفعوك بشيء لا ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضرك بشيء لا يضرك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي. ماول از نمی حدیث شریف برای ما یک در نمی حدیث ترمذی شریف یک فلسفه وسیع وریز برای ما نهفته است. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بچے کاکا خود حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں فرمایا برش میں فرمایا یا غلام انی اعلمک کلمات او نوجوان او بچہ میں چندتا کلمات برتان عرض میں کنم امیر یاد بگی کہ ایرا یاد گرفتی بواسطے نمی چند کلمات انشاءاللہ مستقبل تان روشن میں گردد او انہی کلمات را کے یاد گرفتی ازما نو انشاءاللہ آئندہ فائز و کامیاب میں باشی. وہ کلمات چیست یا گے نمیستا کہ اذا سألت فاسأل اللہ اگر سوال میں کنی خود صرف از خدا سوال کنید از ہر کس و نہ کس گداگری را نہ کنید چیزیں کیا ضرورت شد بس از خدا بخائے. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ اگر امداد میں خواہی امداد کامل از خدا بطل. او خبردار ان الامت لو اجتماعت اگر تمام دنیا جمع شوا او تمام دنیا بھئی فکر و سوچ و اندوبہ شا کہ بر ان ينفع لا ينفعوك بشيء کہ شمارا نفع برسانا لا ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك او بر تو نفع رساندن میں تانا مگر چیزیں کہ در ازل برت نوشتا باشا اولو اجتمعوا لا يضرك بشيء اگر تمام دنیا جمع شوا برایتان ضرر برایتان تکلیف بتکلیف تو بضرر تو بحیثیت جاہ تو او برداشت کدن میں تواند و میخوایا کہ نمی از بین ببرا خانه خوب داری اگدم میخوایا کہ از پیشت بگیرا حکومت داری از پیشت بگیرا علمیت از پیشت بگیرا چیزیں دیگر صفات مادحہ کے پیشت است یا کسی میخوایا کہ بری تو ضرر برسا لا یضرک بے ایچ ضرر رساندن میں تواند الا بشین مگر انہوں مقضر ہے کہ قد کتبہ اللہ علیکہ کہ اللہ تعالیٰ در روز ازل برت نوشتہ کدہ باشا. اور میں فرمائے رفعت الاقلام موشما خو خانندہ مردم استم یک قلم کے پیشت باشا یک قصرہ یک داستانہ یک ناولہ ہر چیزیں کے نوشتہ میں کنی کہ قلم بلن کدی دیگا خود امینجا نوشتہ نمیشا مانا ختم شدہ می قصہ وجفت الصحف او امیب کاغذائے کہ سر عزی سابق نوشتہ میں شد سر فنکار میں بودن میں گو خشک شد دیگا دو تغییر و تبدیل نہ میں در اینمی حدیث یک فلسفہ نہفتاس ویستے کہ ما شما امو چیزے کے در وطن خود در خانہ خود در قوم خود در علاقہ خود در ولسوالی ولایت خدا چیزیں کرا ما شما کمائی میں کنم نو باید بیک دلیری کنیم آر کسے کے
یا کار شروع میکند باید مستقل باشه، باید با این سوچ نشوه که اینطور کنم یا نکنم، آیا بازار بریم نریم، آیا دکان پرتیم نپرتیم، آیا ما این جزای خارجی را بیاریم نبیاریم. نه، هر کاری را که میکنی توکل به خدا کو. اقتصاد اسلام بسیار آیات های است که برای ما شما امی هدایت میتا که با بازوی دیگر تکیه نکنید، با بازوی خود تکیه کنید. با سوال و گداگری خانه خود را نچلان، مملکت خود را نچلان، با نمی بازوی خدا، با عقل خدا، با سوچ و با عزم خود مملکت خدا، خانه خدا، ولسوالی خود را با اینمی باید کمایی کنید، باید عرق ریزی کنید. با وقت هر کسی یک روزه یک سائل آمد پیش علی صاحب، بار بار سوال میکرد، برش گفت تو بیادر اینمی حیثیتی تزبین میره، خدا کمایی کو، خدا بگردان، عرق ریزی کو، کار کنید. شما میبینی نمی گداگرا را میگا تواضع ز گردن فر ازان کوست، گداگر تواضع کند خوی اوست. کدام پرده که گداگر باشه هیچ وقت گف غیرت زده نمیتانه، کدام ملک گداگر باشه هیچ وقت به بادر خود گف زده نمیتانه. واکه هر قانون نافرجام خدا، عاقیم خدا، غیر از اسلام خدا سرش تطبیق میکنه او برش لبیک میگه. مملکت های عرب رسائل کو چیز ذخایر که است در مملکت های عرب است. مصر، تونس، الجزائر، لیبیا، یمن، شام، متحده امارات، ابوظبی، سعودی عرب، یا کلش از ذخایر غیر متناهی مالامال است، لیکن زمامدارایش مستقل نیست، با حکومت خود می ترسا، با کرسی خود می ترسا. هر یکیش با امی تنبل و دول غربا می چرخه و چیزی که او برش میگه تیل اونو میو ببره. ما و شما از عرب که مسلمان است، دوست ماست، هم عقیده ماست، ما دا تنکرها تیل میارم از پیشش، لیکن عرب امریکا در زیر سمندر پایپ خدا نصب کرده، دا پایپ می براز پیشش گفته نمیتا نبرش. چرا که استقلال نداره. انسان که استقلال داشت، مملکت جرم شامی استقلال اگر کافر باشه یا مسلمان باشه. شما ببین شمالی کوریا خدا مستقل ساخته، به غرب و به شرق دو میزنه، میگه دا قیسیت نیستم، کسی برای چیز گفته نمیتن. و الحمدلله وطن ما شما انشاءالله العزیز از هر قسم ذخایر مدفونه مالامال است. خو افسوس سابق در حدیث شریف میں اور در قرآن کریم میں کہ یک وقت یک قوم از یک قوم خدا ناراض شو با پارچی بازی او را تقسیم میں سازا، یا که شمیگا ما پلانیستم، یا که شمیگا ما پلانیستم. یک مملکت چند تا وزیرا، نصف وزارت بما بته، نصفش بهو بته، نصفش سرک بما بته، شهروالی تو بگی حوزه ما میگیرم. اینمی تو تقسیمات که بیای هیچ کسی کار کرده نمیتانه. او اسلام نپیازی جمهوریت را میکند. ای بخاطر من نمیگم که اپلانی خان کلانسی اپنا خدا کنه که هر کسی باشه. قانون و روایت خداوند کریم این نمیستا که هر وقت که زمامدار مملکت یا سالار مملکت مستقل نباشه، ای خود نه نان خود خورده میتانه، نه لباس خدا بدل خود پوشیده میتانه. صلی الله علیه وسلم بر ما و شما می گفتا که بیادر هر وقت که زندگی تان
میگیری زندگی و زندگی میکنی که تمام دنیا جمع شوا او میخواه که بر تو نفع برساو که اللہ تعالی امی نفع برت نمیتا ایچ وقت نفع دادا نمیتا نا اگر کسی امی تمام دنیا جمع شوا بر تو ضرر اراده کنا ضرر رسنده نمیتا نا ای دنیا است در نمی دنیا 206 مملکت تقریبا یا زیاف و کم یا کلش حق دارا که در نمی گیتی زندگی کنا در نمی جهان زندگی کنا اگر کافر باشه یا مسلمان باشه لیکن کافر وجود مسلمان را تسلیم کده نمیتانا میخواه که باید مسلمان در زندگی در انمی گیتی و در انمی جان نباشا بہر نئے رنگ ہوتا ہوتی ہے کہ کوشش میں کنا اقتصادی بندیز دیگر چیزا خما و شما افسوس بے نمیست کہ مسلمان وطن خود را آباد نمی کنا غلامی دیگر قبول دارا با یورپ میں رہو سکشوی میں کنا با یورپ میں رہو نموجا در اوتلا مزدوری میں کنا مزدوری حیوانی زندگی اوجا خنزیر و چیزا را می خورا گفتن میتا نکی من می خورم میگه تنخواهیم خراب نشوا او وطن خود آباد نمی کنه اینمی حیف از اینمی مسلمان حیف از اینمی مملکت والا که از وطن خود استقلال خود می برا با اون اوجا با غلامی می فروشا نصل اللہ برادر عرق ریزی پر ما ضرور است وعلم ان النصر مع الصبر وان الفرج مع القرب یعنی پوشا چه مدد راتل پس صبر سخوی یک مسئله تو مثلا داخل شما ببینین امی ثبات و استقامت در اینمی کوها مردم در کوئی زنبورک و در اینمی کوئی تلویزون تفای تلویزون یا مردم خانه جور کده ای به عظیمت یک خشته برده یک چوبه برده اگر عظیمت نباشه به ای کو ای رقم خانه جور کردن و تاو شدن و بلند شدن امی خانه ازی که از خدا کنه که یک اتاق باشه از وائٹ ہاؤس کا دا بہتر از بری ازی چرا اوجا زندگی نفرت و غلامی است اینجا استقلال است نو بھئی خاطر صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا چوالم ان النصر مع الصبر و ان الفرج مع القرب پوشا چه مدد راتل مدد آمدن پس از صبر است او خوشحالی آمدن ای پس از غم است و ان مع العسر یسرا او آسانی پس تنگ دستی چکوی یعنی آسانتیا پس از عسر و از تنگ دستی میا د اسلام ای کتاب ما با پشتو نوشته کردیم البته با پارسی بر ترجمه میکنم د اسلام مزاج د حریت آزادی او بردباری دا او اسلام اس کله نه غواړي چې په یو وحیته کې دی وی او هلته د بل مذهب یا عقیده رایجوي دا اس کله اسلام نشي زغملای ځکه قرآن کریم کې الله تعالی وی ان الدین عند الله الاسلام عقیده و ایڈیالوجی یہ خالص بینمیستا کہ اللہ چیزیں کے فرمودا نو اللہ تنہائی نہ فرمودا کہ نماز بخانا و روزہ بھی گر اللہ ہیچ وقت ہی نہ گفتا کہ خام خواہ دا حج برو بلکہ فرمودا حج